Ia toe whaatalofa atu Samoa usi mai ale whaafonga i se tasi le nei o whaapoponga wa tātou tala mai Samoa. Mai le tautua le loa pei mo le nei aso lua. Se fulu ma le valu o ke tō palua afe lua se fulu ma le lua. Ia tātou tala to mua. Wa ripotia se tasi o le iti o whaasala lau le tau fia i leo leo se alii. Mai le tātou atunu i ngā luenga i whaavaitaimi au se tālia. Ina ua whaamaunia no na whai ai o ni amionga le pūlea i se teine titi se fulu lua tausanga. O le alii, sa nga i le fale o loa e whaatau. Ai mata ata ane i aise teine titi peitai. Ua whai uinga se ai e le alii lua se fulu ono tausanga le matua. Ma ia wha o lima matanga ai. Mai lava inga luenga whaavaitaimi Australia. O loo ta uwai fo i le lava ripoti. O se tasi. Le ava noa watu ina, e le fale whai ngā luenga i se tasi o li isa mua o ngā lue ai i ngā luenga whaavaitaimi Australia. Ona o le muse usista ia whaatonu ngā le pūlenga. Na whaatonu ina e le fale whai ngā luenga le alii. E alu ma le pepa, po le prescription, e whaila na appointment, mo le au maia o le itu a inga matati o ata. Prescription class. Ona o le vaenga o lo ngā lue ai, e la mati aivu fonga, i le maalosi o le wila. E te tau wai ona wha o ngā matati o ata whaapitoa. Peitai, na te te lea alii, ma ato ai le lua maasi nau whaatali le fale whai ngā luenga i le asiaki. E whaalua na tala noa i ai le pūlenga, ai le usita i lava. Ma ua polo i ai nei, a whai uma le vai aso ele i whai a lava le asiaki wha le tūla whonu, o le a wha amalo lo loa mai le ngā luenga. Walo ia nei le tofinga o le afionga i le au mamalo le malo. Tui male li whano wa ale to asua lau vi le lua mo le isi lima tausanga. Ina ua mai a wha atau to ina i le sauninga wha abito i le whanutanga le palemene. O le afionga i le wha amasino sili, sa tuisi mativat perese, sa wha atau to ina le au mamalo le malo. E pei ona moli mawina e whai pule o le maota fono. Na ia momoli le nganga wha afetai le fonga fetalai, pale mia ma le palemene, ai maise o le atunuu. Ona o le toi tō fia i oia, e avea mao malu o le malo mo le isi lima tausanga. O le toi whaauauai o le tofinga o lana fionga i le auma malu, mo le isi lima tausanga, ua atoa i aile se fulu tausanga o lana nofo inga. Inisi o tātou tala. E lua se fulu whama sina lea ua whaia i aile whai unga al komiti whaapitoa la tau te ilo ina, a mionga tau o loa ale palemene. I le taitai o le itua ngai, tui la epa lupe soli aisa i lele maliele ngoi. Whaatasi ai ma le whai pule o whale ata tolu, le ala i le pule rimoni a yafi. O le li poti ale komiti e pei ona tō lau lau wina, e le taitai fono le afionga ia waalasi, lua pito whanua to nga mana ta fito sele sele, e whaapea, talu ai ua whaamaunia e le whaamsinonga, le solia e sui usufono, o tūlanga aloa ia o le pale mene, ma whaamaunia ni a mionga le mi ngā o ia ngai i le pale mene. E ui e le talia ngō fie le whai unga, peitai, sa talia i le nganga maualalo e le afionga ia tuila e palu pesoli aisa i lele maliele ngoi, ma le ala i le pule rimoni a yafi lea whai unga. Ia e whai ua tfoia tātou pule tino le nei aso, inisi o tonga o saunoanga mai le afionga le taitai o le tu o loa ngai ale malo, le sunga ia tuila e pa dokta sa i lele maliele ngoi. Yes, le tau o whelo ingo whapei nei ma le office vai mo pasan la. O wale, o whaisi le vai le o toi whai ese press conference at pali info mai le atunu i nise mata o po tau ina, nise atina, e sa walo fiona. Wale sa, tego e tu lai mai sa whai ai vai astoi tasa. Ale pe wal, so vadu i boma si le o toi whai asi. Pe ese le... E whenga whaavai, ale maloro e nei. E se foi mātou whenga whaavai, umaloa se... Ia se fontana whaaru loa le... Ia whaatala napa. O si kai miok sa le sao mai ai pito. Ma sao mai tono potu kapena, ta sa whai aku o le mo kuwaku kou. Ia tau nei e pula mai ake au tengire nei. Ia lua mo le tātou whaatala napa. O te whiwhi e whai le tulama nā tengi lea lai whelesi ia manatu. Nei lole toi tuka tu se steme toi whai atu a ngano. O le tulama na ia tonu e pe foi se teimi o nā rualu lea whataua o wale tau fia le tau o a fo e finau. O le langa lea e le finau e le sau me maua.
o I tonu e whaalangolango fo ia lau tonga ruenga o le whasilsila lo ia le atunu me o tupu ilo lato malon fifilia. Ia e awala mai ai mana e tō mea fo i e whaare kong. Ia e pe whai nā maru tau e tō e come back on. Ia le tala hoi le abil pumarang. Tamilo ato e whai mai. Ia, le tulangana e tau e mawhawhanga e le tau sanga le sau tau. Nau mai ai ia tangata mai papone kini pa mai a tia. O lana koe ngā whenga le whai le. E kai koru kai whāu. Ia whatara nā male au. Tustala ele. E vai aso. O mako kai fia masingo whakari e le mo se aminoa. Ia oki e lana whenga vai sui matu whenga whawai. E tau a huere le matu hui matu si e tala no so si sika whakawha a whenga mai tala no. E pe voi la o tau leo. Ua le au e le whono ne mo to su minuto ka wha a whenga. Ia e se sin tau. No whionga ua kai tau atu ma le toali poti le New Zealand Herald fo i le marure tunu na malanga atu i nei au atu no foi fafo i le tali e te tonu le departure lounge la whionga. O le tau na mene o whasala. Wana le whasala o Herald. E le mamara mawhoi ia New Zealand atu ai mese tangata tatu o tunu. Leo Samoa. E le maka ngā mele kupa. O le atu tātou tangata e mese o iso tangata le e siksengi New Zealand. Au tangata Samoa. E ngau kilo pia se mongo hoi au mai kakongo o le media, social media. Kilo ke o le ka o ko mai ngai ka kukangata. O tupu mai e o Samoa. O le ka rianga mai rungo o le afu e le whaka. O le mlai mali ni whenga. Nei ke le mo wha. O mena sa whai ko te misa o marangai fo e public service o ko. Ale molo se avangoa e ago e se whakani malo. Whanga ua i roi mo o wha. O sa me fo e marangai ana nā mai ai ma whali. Ma tonu ane o e Abu Dhabi. Tau atu ua tolu po ia le malanga mai le vale. Mo sulu e tula. Ia e whai aku kaka i o kaka foi e whaalapi. E whai aku e whase ngongi le laku whaalapi mai e sini ai o na ngofo ngai ro leo. E o wala e foi au whangau rua i runga le singo fua e ku o vai runga laku pa. Ia mo meu ka masangi lang sa kiri ko foi a public service. Le whai lai I New Zealand. O lai kele mo fua e aliari mai e ina le tūlanga pangakia la leo kakukanga. I le ai o statu la vale. Awa le mekele le kupungai. O le ai o skaku vale. E le ngaka I o kupu e le vapea ka wakale le pasesi. Ngofo mai ka mai ba. Ai le mai ba kikeri, mai ka mai ba. E nga ia ka ofiofi e yata tu tangata I whatupu le nganga fo I lele. Ua pisi kele la ko vale. Ona whaingofia I lea ona tu I lunga kumu kwa kua I lunga pasesi. Ma justify I tangata lo te. Mkwa pisi kele ia vale. Al mena nga kupu. I le ai o skako vanga. Le umaya sa ulunga o le lack of competition. Ia o ngā makangai leo ka kukanga ka whapengi. Mela ia sa le I mawhawhau iai. Ia le ko rua leo ngā laku whaupuinga malo. E ura mea se vale.
le makua vai ni ko nga mafofo le la wa fai nga ya mai kai ni o ka ku fa pe po fa ka usa o ka ku fa pe le tulanga la na le o ke kala mo ku pe kala mo le kai ni ko po el malo ngai ko fa nga yo le mo nga ele kasi a duva la nga makanga ke le le pe se malo le pe se malo ele e se ko fa ya na ka ku fai va le mai ele a le ku ko kasi le ka ku malo ku ko kasi ka ku fai va le e a mai ele vengo fiel o mai go fiku fa fiku mo wa fa go ya va le ke le fa un po va le ke le a wa ni ka ko o ku ni le ko ni si le fa take off sa o ka ko America e ala na me le we ni e mo le va le ta wa si eu cago que eu conheço faca café com ele com cuida. Ale merci de le ficou. Olha foi vai isso le amo olha ao pegar o. Fa foi fa foi fa na o samo o pai lá. Ngau mai ka penga la ver ka ko va. Ala melo ale wa lo kule se di le haya mo meo o ngai mau ka pure kwa ko ke e ko e pure na o le o ke nga fa maloloka e tu la na fa nga ka le o fa fe na tato e pa wa le me tato wa le fa ke sha o sa fa magalo. Ia o le nasi o to'otonga ni so tūlanga o mea o tupu so tātou atunu i Samoa nei mo lo si la fia. Mai le tautua le lo pei Samoa, whaafitai tele le mafuta mai, whaasoi fua ia.